Pinikar bi prime ta birta long pen kado kawya phantami kardam na pazwik lo. Tang te pinikar bi prime ta birta arjuik. Jamipo ni phaing kora pli arni Manoj Teron abari maipu minority morcha lapen BJP Ratcharia song pen kachi opona birta kat news ase malong birta na pali. Kedamtang 1995 pen BJP Ratcharia long chipa ogdon pen claim chirabdun. Lason si angbong malom Jakas movement apora hot malom so Ratcharia hin ington dun koklo. Sitamei puthop 2016 mate surhini rakwe trok dongkamuka malong BJP ame kipadua hot chipa ogdon tupa mesi claim pangtang dun. Bang swapit BJP minority morcha long chunbang arputa nangpil. Lason si non surhini ra engkora pli apor anke mei puar pudeng kusi chirap chito dun bom. Bonta nili laana min kantem dun det apitang thang nata akerap long. Kelongji kalisi ki duk thusia par puta terona sang ho penji. Lasi non ke wangji arni pen ke BJP long ke chirap dun delo kusi pherang kiang no ningje. Laso asorkar long ke nili justice kelongji kalilo nyai kelongji kalilo ang sosesi nang pasun bom nili kam thang dun de kali kama tendara jangan ta nili atenda itulah ya SD manisi cebung kelak bis lap sudah kam jadi sujok nono laso aku takut nili cebang tenang itu lason si 2 years terms nili lapu si target bintang lo ikhlas si nili mata thlo jangan cebang hilang apor hot nili pan BJP ke mission di kok ini dikit halo athini like athor masih national thought amni pina rastrawadi amni pina adonesi nili langdam lo non BJP pen current itu manifesto di bidang UCC one nation one election pen CAA la anaka den jar awar muke lage itu inglo aso pancal lagi ingmo kang janji asuka pheri la pen especially ke nili bangke dorong ben cilam dam protan nili Christian like asila so affair bangke secularism ko bangke BJP itu kan bangke pahinoi bansi uri bom so ka pheri ini ngaru pheri oksu tadu kam kelong le kecholong le kejunong le chota kalila suppose nili kai ketame nili inut git temi bomoni adi music lawar amuni pulisi kumani komaraton frustration pen or sort dunsi already that pen bidaya ko kita nili ke problem ke lage I always live about problem muni ni problem ke ni ken dong sisit po tasona muni ko sini pini tadi bilo ke sustain job sema dua muni ta parti lo gedun pute kongres kuno BJP kuno amu kina muni ta purpose do mati kere pasi do mati kuno rengi long le tomota eje theta bang long le panana pula ko jana pela pute la to party ke jonghele world largest political party pute me lage it is no use party with a difference I have seen there is no difference at all. A difference ali party discipline masih ali. Mani ni umar sih so pan hak pedalam NGTP lo kadom sar welcome sir. Puri ni pudalo. Mani ni pan na puke dalo athema umar sih so ta inwan bi kalang tan music gawar mani. Ni har subana ku onke nang lulu tek sar ko. Setana opposition lo jiki det pute. Aku ni liwang silo siam tu kosar kadom te welcome. Hai nang like Facebook long tok tak tok su di tikute BJP against good pinang le BJP bang good pinang le kute theni like ada ke thak din kali meeting pina ko mini pan jong hele nang thak tu patane ni ke thak din kali ada ko ina leader portante when where and how is nei when to act where to speak and how to speak la le chini ni portante ko pe category of leader mal ke ratum de mathano ni le ko bangke kita ni isi bangke nilipan nangkip pu bang talata in penangdam portante parok to malapen portante mane obhijuk ana portante dermat bisawan who is making and mane obhijuk ba acquisition tala acquisition kali acquisition portante ko mane hada muni debeji ko nilita neblongji alam ta neblongji la somni sinan kuku tenili la on high level supremo tum nang kani yede ba kani nilita phiritu sedo kupiang selama what is going to happen to my life ko ani le ta jama thana ene ke ni eta pe koi kani ko sini si gudamji और फिर से तमें लगे नीलिफान इसी और जो control that you are going to take out very soon
ตัวแค่ Ingdeng Crete Roxy Lok Sabha ang hoi kilik second phase upon polling officer atum Amri LAC lapen Rongkhang LAC upon Hamren Pen polling station along tinalong kilik asai kapichun ponji upon Bartang Rongkhang LAC along kado kawe polling station along 172 mate Pharui Sira Troxy Kepra hini ando lapen Amri LAC along kado kawe 140 mate Pharui Sira plikep an polling station Pangrompet polling station 312 mate Pharoke Thomra Krehini Anto Kado Kawe 10 Jones Lapen sector 54 an Kethagdo polling station 15 PSO women polling station Lapen Longtroke model polling station pusi Chinido West Caribbean long angkang pipen nona dihu Kado Kawe voter saphai bang Lakhinira bang Suringkora Phora bang Pharohinira bang Trok Ando Lapen 111 Rongkhang LAC long kado kawe voter saphai Banglak Isira Bang Suringkora Narkepra Bang Pharo Trokra Bang Trokepra pli Lapen 112 Amri LAC long kado kawe Bang Suri Sirkep Kepra Trokra Bang Pharo Phora Bang Plikepra hini ando Jangmipo ni phaing kora pli arni all party health leaders conference mate independent candidate jai kathara pan vote ke jokpe japan APSLC dipu LA claim bang dorsing tisopen ke pachini Lason si penab jangmipo ni phaing kora trokarni MP ke lik ke padwa ho Caribbean long nijang Caribbean long lapen di mahasau inglong mate tribal ara do anta kisiar jana long vote pipen jai kathar IAS retired upon ke pahai ponvek jipu pen tiso sang hopen kachuning repon pedo Nilimen lake dorsing tiso nili pini social media long kewang nangkok labang solam thebang ke nili Caribbean long West Caribbean long lapen dimahoso arata tumaphan isi thedung nili kachunuri je phansi nili pini kewang labang so kachunuri alam thebang ke lahenlo none phong election along abang ilitum Caribbean long arata pen dimahoso aratum hanstame ilitum mathapa me pensi ilitum ajakong itum avut labang so ajakong abang chichini pen ilitum ingwai pa me pen ilitum asar JI Kathar IAS retired alangli lake all party hills leaders conference mate thiek pen APHLC alangli a party pensi thudun lo lase alangli phan non adhu alangli phan itum ongdung avut pen KCR janalong itum vut pira pahai pen ilitum luksaba along ilitum akisung aputhak mate 6 schedule lapen autonomous state Indian alo along itum aphan constitution nangbi pikok 244 article A halabang so na implement pi phan ilitum misana bang phukche toiduni phanke nonamatke alangli anverlo athema ilitum non BJP along le langdam non omorsing tiso alangli ke ilitum aphan chidan pi thegia bangkali la pension thotsi joyram inglings tami ilitum aphan hemprek la pena kaprek ilitum 6 schedule along ajakong kidu aputhak ilitum council long ajakong aputhak nang chingki pi thegia bangkali lo bonta alangli lake inud IS retired amunit lapen ke alangli ke lake DC da ke claim tanglo lapen aron ke chini pa me banglo lasi nangli adore supik a vote non adhyo bangke nangli tum IS retired sarje kathar phansi jokpu basi ning thelo pipotma polotangte alangli phan jongse ilitum che toidun lo polotangte ilitum ajakong do antai tum che longwet pu basi nili ning the pensi nangli tuman thiek pen nili kachuni relam the than pensi nilam the ington koklo kardom মোৰ নাম দৰসিং টিছো আজি মই সোশ্যাল মিডিয়াত কিহৰ কাৰণে মই আহিবলগীয়া হৈছে এইটো হৈছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও এই আমাৰ তিনটা ডিস্ট্ৰিক্ট যে এইবাৰ আমাৰ লোকসভা ইলেকশন আমাৰ ক্যান্ডিডেট আমাৰ সাৰ জে আই কাথাৰ IAS ৰিটায়াৰ্ড APHLC leader teketok ami pothabor kane moi hokolu tribal jatir bilakok aru ohomiyar aru adibasi hokoloku moi অনুরোধ কৰিছো আপোনালোকৰ মূল্যবান ভোট এইবাৰ আমাৰ ভাল ক্যান্ডিডেট
চাই পেলাই আমি এবাৰ ভোট দিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰণ যদি আমি ভাল কেণ্ডিডেট আমি যদি এইবাৰ পঠাব যদি নোৱাৰিলে 5 বছৰ আৰু আমি ভুগিবলগীয়া হ'ব আৰু আমাৰ দেশৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমাৰ ট্ৰাইবেল জাতিৰ আমাৰ একেলগে আমি মিলিজুলি থকাৰ এই সকলো সমস্যাত আমি অশান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে ইয়াত চেষ্টা কৰিছে এই সকলোৰ অশান্তিৰ পৰা আমি শান্তি আনিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ আমাৰ খেলিয়ঞ্জীয়া জাতিত যেনেকৈ অসমীয়া বা আদিবাসী বা বড়ো বা ৰেংমা বা কুকি বা ডিমাচা এই সকলো জাতিৰ লগত আমি বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁবিলাকে চেষ্টা কৰিছে সেই গতিকে এই সকলোৰ পৰা আমি একেলগে আমি গোট খাই আমি মিলিজুলি আমি থাকিবৰ পাৰিবৰ কাৰণে এটোৱে এটা উপায় আছে আমাৰ IAS ৰিটায়াৰ্ড ছাৰ জে.আই. কাথাৰক কেচিৰ নক্সাত আমি ভোট দি আমি আমাৰ বহুমূলীয়া ভোট আমি জয়যুক্ত কৰি আমি তেখেতক জিকাই দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চমু বক্তব্য ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ Tangte normalom so pura fan birta mo ingtonik sina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলা টু খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Dihena mo phir puthot birta long wang thuik lo. Jamipu ni phoing kora pho arni rong pirbi manjalong APHLC Dhansuri CC committee pen pherangkiamai ki phapo. Pherangkiamai ki phapo nang ko katheke penap jamipu ni phoing kora trok arni MP kilik APHLC mate song we pen MP candidate jai kathara phan kisiar jana long vote ke jok pe japhansi Dhansuri CC amai phu Mohan Singh Tokbi Lapen Francis Ingtia Trumpen Karbianglong Nizang Karbianglong Lapen Dimahasau Inglong Arat Tribal Akai Anke Jai Kathara Phan Kisira Jana Long vote ki pi vek jia phan ki pachini pen kachuni Karbianglong Arat chini lo je non lo BJP awar karatum APHLC office ke phang nu Lapeng ke meke kai lahai kam heng nu si claim no lo la media long ta long lo la si la so sai lang nu claim mang ke ni tum chuning ri je la bang ke chuning ri lo je lahai ke ing ton mang ko ate lahai kam claim mang ke heng nu pigi litu non pen chalo mo future panta hinu dak dhala na thepi ma dak karbi hiam pidang litu dasi party ka je party ta dakke election na ke chedan long ase india ke democracy na dasi PSLC pen chenglok regional political party pengaprek national political party atumanta la election MP election nge sidan numang kita non BJP bangke kopi koson kimatharone mantela bongo sena tum nasok ke toilene ma koson ne masi kang sai lang no bang claim to pick asila colonia constituency andar bang jumput khayang le lasi lason asailang no claim mang ke to nang po lapeng ke to physically ke tek lason mang ke hingno athe non la ke dam tang itu
ni tum la spokesperson phan ta la tum pasik sak dun lo angtong ti ka thar phan da ala ni tum bangke asoke tek huta la tum bangke ajap ta sailang no bangke lemunde ni chuning ri tu lan tum bangke je karbian bangke lason bangke klenong ni no lom media long theglong lo je khermi long Karbiang long Meghalaya border laso long le dispute do pusi Meghalaya pen menit wangsi ilitum kajing hon Karbiarap kan ke khai titiki long si ke ther ke hap pusi media long klan lasi kopi podma pulote lata da mongesona tum involved lake khasia tum leke wangkali athe khasia ke ni tumke korte prang benta chidam chewang pegela business ta litum claim u Karbiang long pen la Meghalaya korte ngir tunta wang po business nang claim po ako karbi korte ngir tunta ha Meghalaya dam po lason bepar beha kam claim dam o chidam chewang o prang benta lapen pistop ta do prang karbi pen chumang bong ke mo non pita tun chi bhong nang ne pula so asme ke tang da do so ting wote khasia tumle claim ka libon la bangke hong suri angkang along ps hini ke thom do kadu ga ve ara tum da chini lo penap ke elitum mp tilik arni lo la so posini tum che tham che pare amai ethi thine che tham pooling agent tum panel tum che thana mai padolo non ladak nil tum kachi tham che pare amai long bangke je semet pet bangke ilitum abangke peaceful pensi la bangso election bangke padam nangji itum dak che bohong chengchek charwu la hai bang avide nangji pusin tum che tham pomlo la pen kedam tang arni nil tum arjulong inur amune tame ke somana amune tum batai hini ke thom jogret atum tadu la hai bangke ilitum non bangke che lang pamineng ko la hai lam sin ilitum che tham lo lapen isi abangke kenang sopnai abangke rat aphan Karbiang long rat phan chuning ri bangke labang su media pen ni li kuang tong bangke labang su election bangke ilitum che bohong chengchek avede nangji ingsam jin pen kumma phansi ning ka chi thi lapen ning ka chi thi nai ning ke hangma khlas bang pho phan ilitum ngwai long vek nangji kedam tang por hur arjulong lo bithung reng thama tame arjan anoksa vedet kota arjulong nase la non thu bang kela son ka vedet ji phansi la bang su media pen nil tum chuning rilo mesen me at pen si ingsam jin pen si democracy teng pen la bang so election bang ke paju nai pusinil tum hin pen chuning report tang te pini karbi prime time birta bang ke kang ton iklo kadu kaveta me domithak me kurwang thu